Mama wakwaba wafre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Enema na omaye ho. Ohwe kwan a yaye from Asinfosu all the way to Asinov. Sa enema no eka ne mrebi no. Na me ko sa kwan no na me ko kan ho asem na ho asem bebre because me ko ho abere no monye sa kwan no. Na sanya na ho tie pa na me ko hu kwan aben ya yi na enya asem ketwa. Na nya asem ketwa kra. Me ko ho na jo na mani te ya me hu ya na me fi say enya Asinfosu na me na. Because I mean who say cronim na modu. Nyankopon cha de agenda 111 yenso yenya bia eno suguso a ekoso. Factories no yenso yenya bia eno suguso a ekoso. Enti nanado anko akufuado ene Dr. Bawumia omo ne Central Region for adiniye papa dawo. Na the next election no ohwa sisi amukita saying 4 seats NPP of 4. Ohwa candidate party na yina you meet me at Jimo seat. Seat in your beji. Your beji seat in be. O shaba be a me free bar, me key ya. You are some water mess there, Savia free for a betting I am on pom for any. I feel ye besino. I see. Ye besino, o share a Cape Coast North, baby, you are Horace Echo, see Econo. Dance ye dear a dead deep face, ye beji sa seat no. Ye wo miamia bibra ye beji city na nye city ne gianko na daru ye ma nkofo ntia ase se wa wo kokra ye safe city no apart from say we maintain city no e say we make sure say ye voter na na dan ko Dr. Bawumia ebenya any party ni benya any one kasa obenya no e say kosro na NDC die no e ba form inti di ono be pe seat age no asudie da ne so obeya adwumaden a ode beji seat di ono wo seat a ye safe possible say obesan and maintain seat no wonso asudie da also say we ye adwuma na mpo vote wunya ne dada no okoso na wotrem na wunya more vote enti afi attitude a ye de be call election no na me pese nka the entire country ye nyina ye be adopt sa attitude we bi so call baby ti sa sentiment ma seat ni dodo na ye dia na say make sure say ye be happy game na be koso the enti America sa same way. So obia onim atwoma mponua so wo hwe dynamics na for some time now every year bia na elusu be 3000 votes gaba na da ho ana esonomi no ka say ye be less than 3000 na ye ni NDC for ye difference ho nti to me baby amete no it's not about candidate o mayi ni sisia no say okwa akoje maintain seat ni de ama NPP keke o say o make sure say obeya adwumaden na wa widen gap no na say echina bi obi foforo ba ama meyeden e de ama no enti we ni attitude a say 2024 elections na ye kono ye de ewura election nim o widen gap e de ama o presidential candidate o widen gap no de ama one kasa so o election na o kono so it's not just about winning the seat say adwumaden e koso enti we ebe chese onya enya de sese obia e relax e wo election na ye ba be kono. Okay. All right. Inti abusia ye ne prof and aiding como prof a member of the Central Regional Communication Team Movement in the Morning. Won to me radio 95.9 Movement TV. Mudia kuku or Central Region. Idua bi or Central Region. Na me ankasa dey me fi Western North. Western North. Okay. So the kuku the what they say kuku headquarters. Kuku prices aba na propaganda bibiri wo ho. West Edika Kramienhwe prices na aba no ye nia ye de makuafo no na sa banks ye kuafo dawo ma men ka se asisi sembia eni babia because me sa ntumu ya abai ya de ya me wanwa na ye fi babi ne aba bedu babia ne ye ba bedu o hwe 2017 abra na dan kwa kufuado ebedi akonya no na season ne ye 2016-2017 season NDC for Koyes indication enya 1.8 billion 3 months a omoto abani wieye na ba yada yeto abani wieye omulusu ye na sikana ka 400 million from 7 December to 7 January na sa 400 million na asanyasa meanwhile ye tokoko 4 months 8 months 12 months ni nyina 8 months main crop season and 4 months light crop season main crop season no e sha ase e October na end May na light crop season no a sha ase from June
na end September. Inti as at the time of January sa sika ne san ye no. Na ye wo from January to September as I say ye to cocoa. Na cocoa season nwi. Na one Ghana ni cocoa board foot room. Necessary. Ira Joseph Buahin edu any cocoa board. Ekokobo bosia na omode to cocoa. Na no no nye sika ye de mo akuani ni say ye to cocoa keke o. Akrache for moto cocoa no ye fra bibi the buyers margin. As I say no so ye bobosia ye de betu omoka. Eye oma omotwe cocoa eye haulage margin as I say omo so ye bobosia ye de betu omoka. Mranti a omo so eso cocoa as ye bobosia ye de betu omoka. Eye bottle a ye de cocoa begum as I say no so ye bobosia a ye de ebema oma omoton bottle no. Ene oma ye cocoa nhwehwemu nyina as I say omo so ye pesika na ye de ye saa ne man. Eno ema eka ebeda cocoa board. Na ohwe eye pricing from the time on another danko akufo Dubai na yentimi enya $3,000 per metric ton na yentimi nya bi ebo ne se ya kokodu ba bi se do 2019 covid ni gina mu dendende enya nyuma pe na covid ba be se wo mu koko adwuma ne so no affecting ye pa o hwe se o mine timi abo ne homoden na yetimi produce the highest tonnage of cocoa 1,047,000 metric tons 2020-2021. Na sabre no na cocoa bo no aba less than $2,000 per metric ton. And no enema Yura Joseph Buahin edu. Na danko Akufo-Addo Alhassani Ouattara Ghana Cocoa Board any the Lekansi du Cafe Cacao. Omo ye nhyehyɛ ekofa eye the LID by living income differential by ya. And no day $400 per metric ton. Edeba ya edebe so akuafo no ase na dawro mamen kan si so say 8 years of the NDC Professor Mills any Rajon Dramani Mahama 8 years sika omode to cocoa boso per bag na ye 373 Ghana cedis for 8 years 8 good years 373 Ghana cedis from 102 a president Kufuor no almost eja no 475. Oh, sir. 475 no muja nti omo de 373 Ghana cedis. Daru afeno enyanko na wieye. Ye besa ye wie cocoa season no by September, ye bebie new one no by October. Ye besa atum na ye nyantum mukra no from Ebra na danko Akufo-Addo. Ene Dr. Muhammadu Bawumia ebefa akonwa no. Sika omo de aka cocoa bo ho per bag. Saudi eno echi Friday die e kan ho a 1,595 Ghana cedis. 1,595 Ghana cedis. 15 million.9. Kanisika eno omode aka cocoa ho. Inti ene so bi sorry na so o ye propaganda na me bisa se between two parties no hwan ena sebi odwen cocoa ho. Ene ewiase nyina nkofo kuta iska omunya cocoa ni bi emfa ntoko fem se global shortage aba Ivory Coast omu produce 2.1 million 2020-2021 me no kase omo bompa ye se nyamenyo omadum no omu timi produce 1.7 million metric tons Ghana ye timi produce 1,047,000 metric tons 2020-2021 sisi ye bompa ye se ye betimi anya 450,000 metric tons 450 hona edu hona fall empire near board that is your target crying to me ahwani antimi enuru light crop season ye ba the na sir ama ye production fall sir medical akanga na de no ansa na me wi ama related to